Ok? Et j'aime tout le monde. Ok? Maintenant, la situation en Israël pas facile. Ok? L'entraînement finit comme ça. C'est un petit problème. Et maintenant, tout l'instructeur retourne. Et tout le monde go la Gomba, combattre la Gomba. Tout l'instructeur ici retourne Israël, combattre Israël. C'est la même chose. Ok? Vérifiez. Tout l'ennemi, tout la M23 terroriste mort, la Goma, moi avec Captain Phil et tout l'instructeur vérifier ça à Israël. Toyokani? Toyokani? Bonne chance. Iyi video dutangiye tureba akaba ari video ikomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga aho bigaragara ko yafatiwe mu gihe cy'amahugurwa y'abasirikare ba FARDC gutuma hibazwa byinshi ku mikoranire ndetse n'imikorere y'ingabo za leta ya Kinshasa mu ntambara y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abacancuro. Muri iyi video hakaba hari kugaragaramo umucancuro wahoze atoza abasirikare ba FARDC cyangwa uri gutoza abasirikare ba FARDC avuga mu mvugo ivanze igaragaza ko amahugurwa yarangiye, anasobanura ko abarimu bose basubiye muri Israel. Uwo mucancuro akaba yumvikana asaba abo yabwiraga kujya kurwana igoma, amagambo asubirwamo inshuro nyinshi, akanasaba abo bari kumwe kwemeza ko bumvikanye nabo bakamusubiza mu ijwi rimwe bati yego. Nubwo hari amagambo amwe atumvikana neza muri iyi video, AFC M23 ivuga ko ubutumwa bukubiyemo ari ikimenyetso gikomeye gishimangira ibyo uyu mutwe umaze igihe ugaragaza: uruhare rw'abanyamahanga mu gutoza no gufasha ingabo zifatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ibintu bivugwa ko bigira ingaruka zikomeye ku mutekano w'abasivile. Iyi video ikabije ikurikira ubutumwa bwatanzwe na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC M23, wagarutse ku bikorwa byiswe iby'iterabwoba byabereye Isange mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku wa 4 tariki ya 29 Mutarama 2026 nk'uko byatangajwe muri iryo tangazo ahagana saa 12 n'igice z'umugoroba. Ingabo zifatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa zakoze igitero gikomeye ku isoko rya Sange aho grenade yatewe ku bushake hagati mu baturage b'abasivile. Icyo gitero cyahitanye abantu 5 b'inzirakarengane barimo abagore, abandi benshi barakomereka. AFC M23 ivuga ko icyo gikorwa ari icyaha ndengakamere kandi kikaba kirenze ku mugaragaro amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara. Uwo munsi nyine saa 12:45 z'umugoroba, AFC M23 ivuga ko habaye ikindi gitero aho vedette rapide ya SNCC yari ihagaze ku cyambu yatewe igisasu. Ibi byabereye mu murongo umwe w'ibikorwa bivugwa ko bigamije gutera ubwoba abaturage no gukomeza umutekano muke. Muri uwo mwuka w'ihohoterwa, iryo tangazo rinavuga ko abagore 2 b'abanyamurenge bashimuswe n'abarwanyi ba Wazalendo. AFC M23 ifata nk'ikimenyetso cy'ingamba z'iterabwoba, gushimuta no gukora ibyaha bidahanwa, ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa n'abawushyigikiye. Lawrence Kanyuka avuga ko ibi byose bigaragaza ihohoterwa rikomeje rikorerwa ku bushake kandi mu buryo bwa gahunda mu burenganzira mu kwica uburenganzira bwa kiremwa muntu, ndetse hakaba hari no kurenga ku gahenge kagiye gatangazwa. Yongeyeho ko mu rwego rwo guhisha ibyo byaha no kuburizamo ishyirwa mu bikorwa cyangwa gushyira ahagaragara ukuri kw'ibikomeje kugenda bigaragara, ubutegetsi bwa Kinshasa bukaba bwarakuyeho internet ku bushake mu gace ka Uvira n'ahahakikije, bikabuza itangazamakuru n'imiryango yigenga gukora akazi kayo. Mu gusoza, AFC M23 ivuga ko yamagana byimazeyo ibikorwa byiswe iby'iterabwoba by'ubuyobozi bw'abagizi ba nabi ndetse n'ubunyamaswa. Ubwo n'ubuyobozi bwa Kinshasa igashimangira ko ubutegetsi bwa Kinshasa ari bwo bwonyine kandi bwuzuyeho inshingano z'ibyaha bikomeje kuvugwa. Uyu mutwe uhamagarira umuryango
w'ibihugu n'umuryango mpuzamahanga gukurikirana hafi ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gushyira igitutu kuri leta ya Kinshasa kugira ngo ihohoterwa rikorerwa abasivili rihagarare. Ibi rero bikaba biri guhita binatujyana ku byabereye muri Minembwe, ubwo ni nyuma yo kuva Isange muri aya makuru atugezeho muri igitondo, aho rero tukanyuka nyine yari kuvuga uko ibintu byagenze muri Sange, abagera kuri 5 bahitanwe n'ibisasu byarashwe na FARDC. Ubu tugiye guhita twerekeza noneho muri Kivu y'Amajyepfo, aho tugiye kugaruka ku butumwa bukomeye cyane bwa Moise Nyarugabo, aho yatanze ubutumwa ku bikomeje kubera muri Minembwe, aho aba bacanco twatangiye tubona noneho batangiye kujya ku rugamba bafatanyije n'abarundi Wazalendo, FDLR ndetse na FARDC mu bitero bikaze cyane batangije ku banyamurenge, ku miryango y'abanyamurenge. Ni ibintu biteye ubwoba. Reka dukomeze n'ubutumwa bukomeye cyane, amakuru mashya cyane ya Moise Nyarugabo ubwo yayashyiraga hanze. Nk'uko tubikesha umwe mu bayobozi bakomeye ba M23, akaba ari n'umwe mu bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge, Moise Nyarugabo yatangiye agira ati kuwa 29 Mutarama 2026 ahagana saa 12 za mu gitondo, ihuriro ry'ikitwa Axe y'Ikibi rigizwe na FARDC, harimo n'itsinda ryiswe Ibo nk'uko mubizi ni Special Forces za FARDC, FDNB izo ni ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR ndetse n'abamerceneri bamwe, ryagabye igitero kuri Point Zero mu nkengero za Minembwe. Bakaba bageze aho ku butaka ari benshi cyane, bafite ubwoko butandukanye bw'intwaro ziremereye, ngo bari banashyigikiwe mu kirere na drones 6 zakoraga zisimburana mu matsinda 2 ya drones 6. Iyo itsinda rimwe rya drones ryabaga ririmo kugaba ibisasu, irindi ryasubiraga ku kigo kugira ngo ryongere rishake ibisasu bishya. Ku iherezo izi drones zose hamwe zateye ibisasu 34 mu munsi umwe gusa. Birakwiye kwibaza icyo Tshisekedi n'ingabo ze bashaka ku banyamurenge no kuri Minembwe. Ikibazo kimwe nicyo nibaza no kuri perezida w'u Burundi. Ibi ni ubugome bukabije bwuzuyemo ubugizi bwa nabi. Moise Nyarugabo akaba yatangiye agira ati reka mbibutse kuri uyu wa kane tariki 29 z'ukwa mbere 2026 drones 6 zimaze umunsi wose mu kirere cya Minembwe. Kuwa gatandatu tariki 24 drones zagabye ibisasu kuri Mukoko no kuri Gakenke. Aha ni ngombwa kugaragaza ko muri uwo mudugudu wa Gakenke FARDC yagabye igitero ku nzu ya Bwana Mutwa, umuhungu wa Rutaganda. Iyo nzu yarasenyutse burundu, hasigara icyumba kimwe gusa abana be baryamagamo. Imana irahari. Arakomeza agira ati kuwa kane tariki 22 Mutarama drones zagabye ibisasu kuri Rugezi no kuri Biziba. Naho ku cyumweru tariki ya 17 z'ukwa 2026 drones zagabye ibisasu kuri Point Zero. Atibagiwe kuwa kane tariki 15 z'ukwa 2026 aho drones zagabye ibisasu inshuro 5 mu nkengero za Minembwe, Point Zero, Rwitsankuku na Baruta. Niba ngo buri nyuma y'iminsi 2 drones zigaba ibisasu ku midugudu ya Minembwe, mu minsi iri hagati izo drones zigaba ibisasu no ku midugudu ituwe cyane yo muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi rero ngo akaba ari igikorwa kibabaje cyo kwica abantu kigomba guhagarara. Yakomeje agira ati si amaraso y'inzirakarengane mumena kandi si propaganda mugira ku bantu bafite ubwenge buke mubinyujije kuri internet no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bizatuma mutsinda intambara. Ndabibutsa ibyo nababwiye imyaka 4 ishize, abashaka kwamamara cyangwa kumenyekana cyane mubicishije mwivu cyangwa mu kidendezi cy'amaraso y'abatutsi bazarohama muri byo, kuko imbaraga z'impamvu y'abarwanira kubaho ntizitsindwa, kandi ikindi kandi ubutabera bw'Imana burahari burwanya abagizi ba nabi bose baziyumva muri ubu butumwa.